Saja kurang api ngebiar aduh. Tadi rasa gila apa nyamar? Waduh, kalau jorang. Wih, saya wakil ada matiosan pemendali. Nyai beli melaksana kematian wong tanpa dosa. Dong ning rana wakil jadi mai dekuk ini kok. Kira. Wih, daskar magunai dewa, pinaka babang wijang di judi jagat ke diri raja. Wane ni dewa deko mai ke dirah, pon merasa sakti, pon merasa peranyan, pepok si waduara ni dewa dekin sastra haji, bani lantas masa 2 jam kelawan walung naten dirah. Apa? Kita harus tanya lawan pas kalau gunung angkat. Wah, kakak ikan telinga tuh. Iya kan, tumpuk ikan yang si wawaran sudah sekolah muda. Dan mau udah kata wawaran ikan yang wisman. Geng. Ada apa? Geng. Wakil sing ngejot bangke. Yen sing belum sing luaran. Yah, das karo maguno, jelemu nurare cai. Yan mula sekan dosing kesatria mau kamu, perawiro dadi kesatria cerdokang kawisesan ini. Uleng hijau do di dewa nih. Di sentro kandang mayu nih, di kiriku semua nih. Jalan terang. Di malu, di duri, di kanan, di kiri. Jalan mana? Walun atau panjang larasan. Walunato. Lalu. Sambung kacau deh. Walun lagi.
Walunato. Oh, minta siapa aku remotan. Ision kukasan. Enak kopalo lawan selimut. Metuai. Oh, kalau nggak kena ke dia aja.
Sami Napak anak tiruan mati. Manawa anak saja kari. Loh pada anak. Apaan siro si Santu? Sama dulu lampan siro yang. Enak cuma kita gue lampak. Ayo mantap.
iya iya.